Denge gel, Denge Kurdistan'ya. Jinavê Danuçiyana Radyo Denge Gel'den başkodarın hecayri 26 Şubat 2025 çarşembe Brükselê saat 12 Amedê 14 em ê nûçeyê nava rojê pêşkêş bikin lê pêşî çend ser nûçeyên LPG Gêrlayên Kurdistanê pîroz kir. Ji bo ku Ahmed Türk ji biçe İmraliyê serlêdan hat kirin. Salih Müslüm gotin û kirinê rêveberiya Şamê ji hev dûrin. Pêjeke ji bo sevîn belli peyamekî sersaxiyê weşan. Lê sajinên Sûriyê biryarên Kongreya li Şamê rewanîne. Taqviyaniya fermandarê biryargeha NPG wihaye hevriyên hêja beriya her tiştî em ve hevriyên bi hestên şoreşkerî ji dil silav dikin ku hûn bi wêrekî û rihekî fedayiyê Apoyî beşdar operasyona şoreşkeriyê li qada berxwedana proja roya li Rojhilatê Zapê bûn. Di 20 Sibatê de li qada berxwedana ya proja roya li Rojhilatê Zapê li hemberî êrişên hewayî û bêjayiyên artêşa Tirkiye dagirker wê di çarçoya parastina rewa de operasyonekê şoreşkerî pêkanîn. Di operasyona şoreşkeriya proja ro de sê bazkan ve bi rengekî Kurdîneyî bi ser dagirkeran ve hate girtin hêzên gerîla bi hostatiyê xweberdan nava dijmin ketin hundirê çeperên dijmin û heta ku fîşeka destpêkê bitaqîne dijmin pê nehesiya. Di vê operasyona şoreşkerî de ku li gel şert û mercên giran ên zivistanê îradeya şoreşkeriya mezin û fedakariyeke xurt hate nîşandan mîna Brûskê li dagirkeran hate xistin. Di nava 20 deqeyan de hedef bi temamî hate têk birin û fetihkirin û dijmin wendahiyên giran da gerîla tu wendahî neda gerek çek û malzeme leşkerî ji ser dijmin hatine rakirin kon û çeper hatine şewitandin ku ev yek nîşan dide çalakiyeke serkeftiye. Em hemû fermandar û şervanan pîroz dikin ku bi rihê fedayê Apoyî taktika demê bi rengekî rast bi ciyanîn bi performansa leşkeriya bilind û îradeya şoreşkeriya û operasyona şoreşkerî pêkanîn û di her astê vê çalakiyê de kettan. Belgeyê ku di operasyona şoreşkerî de wê ji ser dagirkeran rakirin heqeta Şêrvirçayên Kurdistanê carekê din raxist pêş çavan. Bi eşemberî eşkere bû ku Wezareta Parastina ya Millî Dewleta Tirk derewan dike ku hem di şer de ısrar dike hem jî encamê şer ji gelên Tirkiye ve dişere û bi gotina me kilît girtî her cure derewan dike û hewl dide raya giştî bixapîne. Têkçûna leşkerên ku çek, malzemeyên leşkerî û naslameyên wan hatine deste serkirin hate eşkere kirin. Piştî ku performansa we ya li operasyona şoreşkerî û çek, malzeme û belgeyên we ji ser cenazeyên dijmin rakirin, hatin weşandin ve heqeta şer jalê herkesî ve werê dîtin. Hevriyên hêja ji ber vê performansa we ya serkeftî bi navê fermandariya me ya navên wî em carekê din ve pîroz dikin di meşa we ya bê tereddüt alî serxeta rêbertî û şehîdan de serkeftinê dixwazin û baweriya xwe ya bi serkeftinên we yên hîn mezin tînin ziman. Şervanên Qesedê êrişên artêşa dagirker û çêteyên wê têk birin navên de ragihandina Qesedê derbarê êrişên artêşa Tirkiye dagirker û çêteyên wê yên li ser herêmên derdora bendava Tişinê û Piraqera Qozagê daxuyanî da. Qesedê dazanîn şervanên wan êriş têk birine û ev agahî parve kirin. Li êniya bendava Tişinê artêşa Tirkiye dagirker derdora bendavê bombebaran kir. Dagirker bi balafirên bê mirov êriş birin ser çeperên hêzên me. Şervanên me bersiva êrişan da her wiha yekîniyên şehîd Harûn Kombûneke çêteyan kir armanc de encamê de çêteyê katê kuştin du jî birîndar bûn. Li êniya Dêrhafîrê çêteyan ji gundê El İmam êriş bir ser xeleka hêzên me. Şervanan bersiv da û şer derket de encamê de hejmareke çête birîndar bûn û noxteya ku çêteyan ji wir dest bi êrişê kir hat rûxandin. Lê devereke din ya êniya Dêrhafîrê şervanên me êrişeke din a çêteyan têk bir du çêteyên xwestin bikevin noxteyeke hêzên me hatin girtin. Li êniya Qera Qozagê balafirê şerên artêşa Tirkiye dagirker gundên Eltîna, Qeseb û Birhiso bombebaran kir. Her wiha gundên Eltîna, Cadda, Birhiso,
Qasax, Dikan, Melha û Serne û Girên Sêvê û Qereqozexê bi dihan caran hatiye bombebarankirin de encamê de zirarên matî çêbûn. Li derdora van gundan jî di navbera hêzên me û çeteyan de şer qewimî hejmarek çete hatiye kuştin û birîndar kirin. Salih Müslüm gotin û kirine rêveberiya Şamê ji hev dûrin. Endamê dîwana serokatiya PYD Salih Müslüm têkildarê geşedanên li Sûriye xifî. Müslüm daxaftina xwe de balkişan servan qalan. Kesên di rejîma nû ya Şamê de cih digirin komên cihadperestin. Ev kom li ciyên ku Tirkiye dagir kiribû kom bibûn. Van koman soza demokratîk bûyînê dabûn dewletên navneteweyî. Li hate dîtin ku komên cihadîst nikarin demokratîk bibin. Tehamûlê modela demokratîk ya li Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî nakin. Salih Müslüm têkildarê êrişên van koman yên li ser Rojava jî wiha axivî. Çeteyên paramîlîteriyên dewleta Tirk seme û êrişê herêmên rêveberiya xwe ser dikin. Tirkiye jî di vê êrişê de cih digire. Êrişên ser bendava Tişrîn û pira Qereqozexê li darî çavên cîhanê ne. Salih Müslüm derbarê kombûna Kongreya Diyaloga Niştimanî ya li Şamê jî wiha axivî. Di vê kongreyê de bermayiyên komên Daîş û El Nusra jî hebûn. Dibêjin em bangî siyasiyan nakin lê wîsanî ne, ev bahane ye. Hese de avadaniyeke leşkeriye lê gelekî sazî û dezgehên siyasî jî di nav de hene. Dibe ku hasasiyeteke wan li dijî Kurdan hebe, lê maçima Ereb û Suryaniyên li vir nehatin vexwendin. Sîstema li Bakurê Sûriyê bandor li derdorên cuda jî kir. Mînaka wê jî durziyên Swêdiyê ne. Ji sala 2012 û heta niha têkiliyên me bi hev re hene. Wan xweseriya xwe ragihand, em jî heta dawiyê piştgiriya wan dikin. Demokrasî meseleya zihniyetê ye, heteşe ji vê zihniyetê dûre. Salih Müslüm diyar kir ku ji bo çareseriya pirsgirêkên Sûriyê pêdivî bi mudaxalaya hêzên dervenî ne û wiha bidawî kir. Gelên Sûriyê wê pirsgirêkên xwe çareser bikin. Ji bo demokratîk bûniya Sûriyê jî ev ferz e. Peyama rêber Abdullah Öcalan ku tê gotin wê di demeke nêz de bide, wê bandorê li geşedanên li herêmê teva bike. Hêviya me ev e ku piştîbanga rêber Abdullah Öcalan mudaxalaya Tirkiye ya li dijî Sûriyê kêm bibin. Bi vê bangê re wê li rojhilata navîn pêvajeyeke nû dest pê bike. Em di çarçoveya paradigmaya Birêz Öcalan de kar dikin û em ê ji neha û pê de jî kar bikin. Berdevkaten Partiya Ayşegül Doğan anî ziman ku ji bo dinava hêta biçe İmralê de Ahmet Türk jî hebe wan serlêdan kiriye. Berdevka Partiya Demokrasî û Wekevê ya Gelan Dem Partiya Ayşegül Doğan li navê da giştiya partiyê di jivîna çepemenî de ragihand ku ji bo hevdîtinasiyê min abrê beraporê bêkirin wan serlêdan kiriye. Ayşegül Doğan diyar kir ku ew li bendê ne hêta İmralê di demeke Kurt de biçe İmralê wiha got. Ji bo jiyaneke nû bêafrantin em ji bo du bêhtir bi hêvî û coşeke mezin li benda daxuyanê dîrokiya Birêz Öcalanın. Me ji vê derê gelek caran gotibûn gotineke ku nabe bê talûxkirin me got gotineke hêja ye. Me çi got em li ber destpêka jiyaneke nû ne. Yek ji hemanên bingehên ên afrantina vê jiyana nû jî rêdayîna li vê gotinê ye. Eger em rê bidin vê gotinê riyên gotinê bi hev re ava bikin hingî wê pîvanên heqeta demokratîk bicih be. Armanca me ya ji bo civakeke demokratîk wê pêk were. Ji ber vêke dem ew deme ku em bi wêrek û bêtir ji bo aştiyê guherîn û veguherîna demokratîk hev bidin piştgiriyê bidin. Li ser pira gelo wê di nava heyetê de kesekê din pirsa heyetê de di nava kesekê din hebe yan ne Ayşegül Doğan wiha got me têkildarê Ahmet Türk jî serlêdan kir. Ji ber ku hîn bersiv ji serlêdanê re nehatiye dayîn em nikarin piştrast bikin bê Ahmet Türk wê di nava heyetê de hebe yanna. Lêbelê di nava kesên ji bo çûyîna serlêdana wan hatiye kirin de Ahmet Türk jî heye. Endama malbenda siyan ay yeneke ya hevlerê Perez Ömer Balkşanser hewdana bi pêşengtiya rêbera Pohatê dest pê kirin û got divê em hemû divê qonaqê de bi erkên berpirsiyarî nêzik bibin. Belê destpêşxerî
سەرۆک ئۆجەنان بۆ ئەوەی کە هەموو حیزبەکان کۆ بکاتەوە لە چوارچێوە و یا لە ژێر سێبەری کوردایەتی و لە چوارچێوەی پرۆسەی ئاشتیدا دەست پێشخەریەکە بە تەواوی جێگای ڕێز و تەقدیرە. هیوادارم حیزبەکانی باشووری کوردستان لە ئاست ئەو بەرپرسیارەتەدا بن، هیوادارم بتوانن بۆ یەک جارێکیش بێت لە ژێر تەسیری دوژمن دەربچن و پشتیوانی کورد و پرۆسەی ئاشتی بکەن، وەک چۆن کە سەرۆک بافڵ هەموو کاتی دەست بەکاربوونی هەتا ئێستا پشتیوانی گەلی کورد و لە هەر چوار پارچەی کوردستان کردووە. هیواداریم پارتی دموکراتی کوردستانیش ئەو جارە بەدڵ و بەجددی لە پێشوازی ئەو پرۆژەیەدا بێت و لە پشتیوانی پرۆسەی ئاشتیدا بێت لە باکووری کوردستان. بێگومان ئەرچی هەر تاکێکی نەتەوەی کوردە، ئەرچی هەر کوردێکە کە بەر لە هەر بیرکردنەوەیەک بزانێت کە بەرژەوەندی نەتەوەی خۆی لەکوێدا، چکە لە نەتیجە ئێمە دۆزی نەتەوەییمان هەیە کە پێم وایە دەبێت بۆ هەموو حیزبەکان وابێت کە دۆزی نەتەوەی و نیشتیمانی پێش هەموو دۆزەکانی دیکە بێت و یەکگرتووی کورد و یەکێتی نەتەوەیی مەرجی هەرە سەرەکیە بۆی ئێمە بتوانین لە هەر چوار پارچەی کوردستان کاریگەریمان هەبێ و مافەکانمان بەدەست بێت. برسفدا وزیر داده ما تجید موضوعات دهه سیاست مدار اون نونرین ریخسنن جواکیین لرهایه نرازی بو نشان داخویان وزارت داده یا تکیلداری پیامه دان هفسروکا DPP رهایه سیبل سود پاک و هاخوی اگر ایریشین قرکنا سیاسی دوام بکن چاو باوری بوان وره سیاست مدار اولاش جبان دا خفتنا خوده بالدیکشنه سروان خالان بانگا کو و ورکرن و به دسپیکا سردمکنو و herkes به تیبتی دسلاتری گوه بده بانگه اندام میسانا وندی ادم پارتیه جلالتین ارکمن بالکشانسر هفدانین ریبرا پوگود ام بکلجانه که مزن بندا پیاما برزو جلانن جبو اشتیه که برومت امه حتی داوی پشگیریه بدن برزو جلان هفسروکا اوه در رهای گل فهم بینی جیجی گود دوی تجید بداوی به برز او جلان بکاره به مالبات و پارزر خوره هفدیتی بکه سیاست مدار وزیر تونجی و ها دبیجه دبیجین پیاما بدیمن د موضوعات دنینه لعب نای وواته کن کاری وری کرن د مسئله که اوقاسی گرینگ د بالی دیکشنه سر موضوعاته لی نابیجین کو تجیجی د موضوعات دنینه دوی مروج وزیر بپرسه ما تجید موضوعات دهیه دایی که آشتی آینور یلماز جکود دوی دایی که نشکرانجی پشکریه بدن و پیواشیه herkes jibriz öcalan bavere leji devlete bavernake her davi hevsev keden partiye navçe eyübiye emin tutal ahvi gud ve peyam bedimen be o deslatari ji selleriyen qrejnete pişti bange ve herkes jidil ve o erka xwe pek bine ayşte ke birumet ve azadiya brez öcalan pekane Koordinasyona KJK jiber vefata nivîskar û wergervan Sevim Belli peyamê sersaxiyê weşand. KJK behsa tekoşîn û keda Sevim Belli kir û ev peyamdan çinareke sed salî rêbereke jiyana ya mînak û berxwedanê ya gelê Tirkiye jiyana xwe ji desta Sosyalist nivîskar wergervan mirova mezin Sevim Belli ku 24 Sebata 2025 çavê xwe li jiyanê girt em bi xemgînî bi wefata wê hesiyan. Em vê dost û hevreya xwe ya ku temenê xwe di pêşketina tevgera sosyalîst û tekoşina Tirkiyeyê xwedîciyekî giring weke jinên Kurd bi hurmet bibîrtînin û di serî de ji malbat û hevreyên wê re sersaxiyê dixwazin. Bi domdarî koordinasyona KJK dibêje bi fedekarî dilxwaziya tekoşînê hezkirina ji mirov wêrekî hêvî û berxwedêriya xwe temenekî bêrawestan jiya. Sevim Belli tevkariya mezin li tekoşîna sosyalîzmê kir û pêşengî ji tevger û tekoşînê re kir. Bi nivîs werger û tekoşîna xwe ya bêhempa ji nivşên nû re bû mînak. Weke jin em ê ked û keseyeta wê ya şoreşker ku timî ji me re mînak e di aqil dil û tekoşîna xwe de bibîrbînin. Em ê mîrate û keseyeta wê ya şoreşker di tekoşîna xwe de bidinciyîn. Koordinasyona KJK îşaret bi tekoşîna Sevim Belli ya ji bo pêşketina jinên şoreşker dike û vê nirxandinê dike. Sevim Belli bi keseyeta xwe ya entelektûel di her gava jiyanê de jî jiyaneke bi rûmet ronahî belav kir.
لدیجی میتینگری کاپیتالیست و زخت نتوایی بو هفره هیزین تکوشر. تجی کسایت خوی انترناسیونالیست و آنتی امپریالیست تجاری تاویز ندا. تو بو کسایت که شورشکر کو گل و جنین ترکیه و هر تم بسر بلندی قالته بکن. تگوه ندا بای خورت فاشیزم و دار بیان. جبو جیانا که سوسیالیست دموکراتیک و آزاد تبردیل دا و بوی رنگی کتهش مروان. به حرمتداری و به منتداری تو خوش رازه. هفره سویم. خون و خیال انتین شورشگری و سوسیالیست امانت منه. میساجین سوریه بریارن کنگره لشامه روانی نه میساجین سوریه درباره کنگره دیالوگان اجتماعی ده کدوم لشامه هاتل دارخستن داخویان یک ده او مترسیا خویا برانبری سناریو رژیم هلوشایی ده آن زمان مجلس داخویانی خود وها تبیجه ام وک میساجین سوریه همو تشتین کو ده انجام کنگره کو خباته به ذهنیت دورخستن انکار و نپجراندن پیکته رد دکن. امجن سوریه متکوشین کرد بو سوریه به پیشته ببن و ده هم بزویده به رومت بجین. امن نبن آموره که جبو رواکنا روشا سوریه یا نباش. او کنگره بری لدار بکوه مریبو گل سوریه و به تیبه جن سوریه ده قبول نکن جاره کدن کراسی ظلمه لخوا بکن. کاترین لانگین زیپین گوت لروجاوا جن جبو مافین خو تتکوشه جبو و جید و یکیتی اوروپای جبو پاراسنا و سیستم فشکری وان بکه اندام پارلمانتو اوروپای کاترین لانگین زیپین لسر تکوشنا جنان آله هرما باکروشات سوریه جن های راخوی کاترین لانگین زیپین گوت جن جبو مافین خل روجاوا تکوشین او دربری او سیاست دجی خود گرن اندام پارلمانتو اوروپای اشارت به تکوشنا جنان آجبو مافو عدالت کرو پیامدا د تبایا سیستم سیاسی ین جهانی ده تن جهه که سینورکری جنان رته و قطاندن چاره سریا و پرسکری که سیستما کوتایه ده جن ده هر قدا جیان ده جبو مافین خودی گوتن بن کاترین لاگین سیپین درباره تجربه رهبریه خسر دجی وها دبیجه لهرم باکور وشات سوریه جنان اثبات کرد که کوتا نتنه فکرک هر وها راستیه کرد نواره بریه ده جنان بریجه جسدی پنجی جی گرتنه ده همان دمه ده جنان جی خودنا و زاگون و دستوران ده جی گرتنه دوی یکیتی اوروپایی به پشتوان جبو پاراسنا و سیستم لهرم باکور وشات سوریه مافین جنان ده پاریزه دیالوگان اجتماعی هیوین گلن سوریه تک برم دو کنگره دیالوگان اجتماعی دوری برجواندی پرانی هیزن دموکراتیک و سیاسی ان سوریه هاتیر دارخستن لمبری و دناوا جواکه ده گلک نرازی بون درکتن پیش چالکوان سیاسی ابراهیم المحمد جکانتونار طبقه درباره کنگره ده اوا خفتن کرد کنگره هیوین گلن سوریه خلاصبونا جدسلاتا یک فکری و یک رنگی تک برم گل سوریه بوره بازی شخما افجینه لایق سوریه و دیروکا ویا زیدتیری 7000 سالیه المحمد و هدوان بشک جپیکاتین سوریه هات بدور خستن و دولتین هرمی و ناف دولتی دست وردانا و کنگره اوی بهیله کو روشا پارچه بونا دناوا سوریه آنده زیده تر ببه نه پیکانه پروژه سوریه و دستورا و تره به دو جوانان و به درخستنا بشک مزن جگری سوریه وره آوا کرن جده سپیک آلوزیا سوریه و بانگا آزادی و پررنگیا سیاسی دهات کرن لپشت هلوشینا رژیما بره سیاستین درخستره دوام دیکن اف درخستن و دیگرین هر رژیما چوسینور آخودی یک فکری و یک رنگی ولاتی او ماموستین باشوی کردستان دیار کرن کو تدمک گل کرد بن دستی قبول نکریه او گفت تم هودان وان اب گفتگو او لهف کرن پرسکری کان چاره سر بکن ملتی کرد جردستی قبول نکه ملتی کرد لهر چهار پارچه کردستانه دسال دارانی کرد لهر پارچه کردستانه آمنجی کن هبید یک گوتارین هبید یک رنگان هبید یک دنگان هبید چونکه همو سرکوتن یک اساسکی بریتیه لیک بونو یکرد هیوای آزادی بو
سەرکردە و ڕابەری کورد عەبدوڵڵا ئۆزەلان دەخوازم کە کورد لە مێژە لەسەر ئەو چاکی و باشەی خۆی بازی داوە بەڵام ئێساش کورد هەر لەگەڵ برا عەرەب و تورک و ئەو نەتەوانی تر کە لە ناوچەکەدا هەن وڵاتی ناوین هەن ئێمە حەز دەکەین هەر بە ئاشتی لەگەڵیاندا چونکە ئەوان هەموو ڕێگایەکی تونتون و ژیان وەکو کەسێک کە دەڵێ کورد هەموو جۆرەکانی کوشتنی بەسەر تاقی کرا و سوودی نەبوو بۆیە هیوادارین ئەو لیژنەی کە هاتووە لەگەڵ هەموو دید و بۆچورە کوردەکان براکانمان یەک بگرن بۆ ئەوەی ئاشتی بەرقەرار بێت شتێ بکەن بۆی ئەم قەوارەیە نەمێنێ بەڕاستی بەندا و سوود بە هەموو نەتەوەکان دەگەێنێ بەندا و بەڵام کوشتنی منداڵ کوشتنی ژن کارێکی نامرۆڤانەیە لە فاشست و دیکتاتۆرەکان دەوەشێتەوە چونکە ناڵقی ئێوە ڕۆژی ئازادی هەموو نەتەوەکان ئەوانەی کە زوڵمان لێ دەکرێت دەلاقەیەک مەتەرەزێک دروست دەبێت بۆیان لایەندەدا دەگەنە ئامانجەکانیان بۆیە باشتر وایە تورکەکان بەهۆش خۆیان دابێنەوانێ بە ئاشتی کارەکان جێبەجێکەن. Rojnavavan Mahmud Altuntaş bi salekê û 6 mehan hate cezakirin nûçeyên Ajansa Welêt. Mahmud Altuntaş ji ber ku nûçeyê xwe li ser medyaya dijîtal par vekirin di 27 Çilê 2024 de li Semsûrê hate binçavkirin. Pişe bi bahaneyê propagandaya rêxistinê hatiye dadgehkirin. Danişîna Awûliya Mahmud Altuntaş li duyemîn dadgehê cezayê giran a Semsûrê hate pêkanîn. Altuntaş yekemî dadgehê cezayê giran a Cizîrê bi riya sek pisê beşdarî danişîrê bû. Parêzerên Altuntaş, Dilan Güler û Zelal Demir jî li dadgeha Semsûrê amade bûn. Parêzeran destşankirin ku nûçe û hevpeyvî nemîwekîlê wan di çarçoya pêşeyî wî yê rojnavandî û azadiya raman de hatiye kirin têkildarî propagandayê rêxistinê nabin. Dozgeh ji daxwaza cezakira Mahmud Altuntaş kir. Şandeya dadgehê Rojnavavan Mahmud Altuntaş bi salek û 6 meh û 20 rojan ceza kir. Rojnavan Öznur Değer hate sürgün kirin müdürê nûçeyan a jî nêwse Öznur Değer ku heftê Sibatê li Mêrdînê di operasyona qirkina siyasî de hatiye binçavkirin û pişre dîl hate girtin li girka tîpa eya Mêrdînê hatibû bicihkirin. Bêyî ku agahî ji xizm û parêzerên were bêdayîn Öznur Değer sürgünê girtîgeha girtiya jinan a Erzinganê hatiye kirin. Tacîza zayendê li herîkêm 8 zarokan kir. Kesê bi navê Ace ku navçeya Lîceya Amedê dikandarî dikir tacîza herîkêm 8 zarokan kir. Piştî bûyer derket holê Ace di 2 Çilê de hate girtin. Dem Partiya Amedê têkildarî bûyerê li pêşiya avaya rêxistina Lîceyê daxuyanî da. Hevserokya Dem Partiya Amedê Gülşen Özer di daxuyanî de wiha got kesek nikare destê xwe dirê jî zarokên me bike zarokên me pêşerojan me ne. Di hesabê bidin van zarokan malbatê wan û civakê em ê vê bûyerê bişopînin ji bo avakina civakeke bi ahlaq me bedel daye. Hevserokya KCD Bedran Öztürk jî wiha got ev çil salin em têkoşineke dîrokî dimeşinin Lîce dîroka xwe derketina li ziman û çanda xwe ye. Lê şerê xwe yê taybet iqrêj li dijî zarokên me didomînin. Bi destê dewletê fûş û tîryak belav dikin. Ev dê li cem wan nemîne. Em xwedî li zarokên xwe derkevin, xwedî li ciwanên xwe derbikevin û xwedî li pêşaroja xwe derbikevin. Tevgera çandêya jinên Hilala Zêrîn bi wesilê 8 adarê roja jinên ketkar ên cîhanê stranek ava digir stran bi zimanê Erebiyê û ji aliyê jinên ji PKK Ereb ên bajarê Reqeyê ve têgotin.